Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be inde mun e yettore mun kala ka jodori kala ka wondari do video do comme toujours no min tan non ko min ari an musiddo mawlon joddo Italy do woni wadde video ji fi immingol hala men kam fi nawrugol hala men kay yeso beydondiral bay Allah di pular ngal ko beydondiral inna do rewa woni pullo Senegal do rewa woni pullo Guinea do rewa woni pullo Bissau do woni rewa kala woni pullo Mauritanie ma kala ka woti woni pullo ka hawre le do mo Burkina Faso et ainsi de suite. Donc no andirdon non pular ngal hinga luggi min wana yobur fo mo nande pular mais ko moni wadde kon ko fi tun on no jonnugol courage hedditi be fi ye en kadi en daaro fi no hala men kan yara yeso à travers réseaux sociaux, à travers balla wadi ni mon possibilité ji no wodi. Alors buy on buy no le on mi no buy no winna lanka commentaire ji be na OK Ariane la wada vidéo no laba mi a ta réponse ji donc hande mi décidi déjà ka dans le passé kadi fodi bur ko direct ji motali live ji motali fop mi hala réponse ji ko hondum mi wala ndander ton donc mon me darde vidéo jami so yi ali réponse ji din hatta hido wawi ndarde ka live ji am fop lan sifade nder ton fop lan explique de nder ton donc hande ko en do mi répondre lay woni question mo mi sakkiti wadde on buylande kelan OK bon question no laba kon no gato inete on pular men anda ino andi kam eden gato hitti gato no hittiri wa passeport kamen ni quoi gato no hittiri wa juldanu donc kala ko di ko gato siko honno siko mayde wadi ko gato siko denna bo wadi ko gato siko gato inete pular min ko pular ko mi andi ko mona haalande no wonde pullo mo Guinea Bissau halna goddo go ma pullo mo Burkina Faso halna goddo go mais gato ko inete e pular ka berka meden harana be adlam on ko woni windude kon gasa be ngadi musidɓe be adlam ben si be nder gabe way kadi arde be haala kambe kadi e binno ko honno be haalir gato no innete e pular ko ngolere woni gato e pular fulbe ben be honno fulbe fuuta toro be woni fulbe Senegal woni fulbe Mauritanie ben be inna ngolde kono gato ko ngolere innete e pular ngolere e ngolde ko pihum gotum ko dum woni awa gato. Donc haray en kikide haray on wada live hande kikide donc kala question ji mon ding confirmali kon do wayla landade do wayla winane ka numéro 1 do wayla winane ka message wada fere me jabo fo donc on se voit tout à l'heure inchallah en wada live mo 1 heure de temps nako jotata ha ton fi yem beydondir arden et pi ji kesi ko yeso wedi on weltanama merci.